Ni jambo la huzuni sana. Leo asubuhi wakati wa saa 2:30 tumepata habari kwamba kuna askari mmoja ambaye ni wa chuo cha kopro, yani kopro ya polisi huko katika station ya polisi inaitwa Ulikorto Police Station, kwamba amefariki katika nje ya ploti ya soko ya Ulikorto. Tayari saizi wale watu ambaye walikuwa na huyu askari jana jioni tayari wako ndani, na mahali askari alikunywa pombe jana mwisho, vile vilabu viwili, kunywa pombe saa 3:30 na saa 4 saa 5. Wenye hizo vilabu tayari tumewashika, tuko nao, wanatupatia information ya kutuelezea ni nini ilifanyika. Sisi kuna watu 5 tayari tunawachunguza, wale walikuwa nauza vilabu na wale wenye walikuwa nakunywa na yeye tayari wako hapa wanatusaidia kwa uchunguzi. Na hili ni jambo la kuhuzunisha sana, kana kwamba raia wanaweza kuua askari. Wanapiga askari paka wamembonda kichwa, ambapo ni jambo ambalo ni la huzuni sana. Raia akipata askari akiwa labda amelewa ama amekosana naye ama amefanyia kitu ambaye si kumfurahisha, ni muhimu akuje kwa authority atuambie sisi wenyewe. Mimi niko hapa sub county police commander yako, hata OCS. Unakuja na complaint unasema huyu askari amenifanyia kitu kibaya namna hii, si ati kumuua. So kama tutakuwa na mtindo wa kuua askari, ni jambo ambalo linahuzunisha sana.